Hey, this one don't big pass me. Oh, see all the music, all the filming. I hear the day. Idowu Agbes International Company Limited, Parliament Audio and Video Production. You don't come on for that place. You can't go enter the one way big pass where come collect na film, na music, and for any language, whether na Benin, Yoruba, Igbo, Hausa, Afema, Esan, make you just waka come collect your own. Any kind of film where you want, any kind of video where you want, any kind of music where you want, any kind of home video, boy, make you just come. Idowu Agbes. Now here, now they get all the kind of music and filming, and you will get music, and you dey look for marketer, make you waka come meet the greatest marketer of the century. Idowu Agbes International Company Limited, Parliament Audio and Video Production. Make you come meet am today. As they produce music, na so they produce film, and I saw they sell all the best. Idowu Agbes International Company Limited, Parliament Audio and Video Production. Isoken Circuit City, former Osula Royal Hospital, where number 2 Nosayaba Street off New Lagos Road for Benin City. Within a Idiato, the Akobegyan and the Omenwan of Africa is a musical enchanter. He has what the English people call the gift of the gab. He's a musical prop. He's a musical juggernaut. Didactic songs run through the veins of Akobegyan. All Akobegyan's musical songs are very, very ethereal. In Otila, in one of the tracks, Adugbe Baba, Akobegyan demonstrates the magnitude of an incestuous act, which brings to mind Egbo Akan. In fact, or to be very candid, Akobegyan is a literary musical guru. So pano e baba gewa mamene
superstar ewe itebe bu amire uwu menwa wori kusaro tedo ya uga isi yekebe na wizagodo meri pe o uwe tako be ya dia sigo asalamado kowe o Aserero no se toyo o. emna lele meko wade o emna lele meko wade o fie ba ile kita wo yo bono patu popo mu o fie ba ile kita o yo bono patu popo mu we atie momo we atie mo se we atie mo bi oisa we atie me obi oba wo atie mo bi wa bi ebi ga lodo atie mo bi aso emna lele meko wade o yo bo wo mu eto hun akwa o Ina iyobo. umu ma dede o egbe me bolo bena kunu lele me Ina iyobo. uye ba wo mi mo wo re to ya kun akwa o bena kunu Ina iyobo. usa me me wa o mu ku ya wonu amefeli we la dia o me na kun sogo da Ina iyobo. ogun me ki upon la wa biri o upon ya nyaga le liri bena kun sogo da bena kun sogo da bena kun sogo da nu le le wo ge me ki u me wo be si amende le Ina iyobo. wo ge me ki u me o wo be si amende le usi amende le me usi amende le me usi amende le me o si amende le me o Ina iyobo. usi amende le me si amende le me o fuge me ki u me ne Ina iyobo. same o ese mi ye dami Oisa fete no kwaribo. be bata mu fefe wa se ne yan lele me ko wade Oisa fete no kwaribo. be bata mu fefe wa se ne yan ni lele me ko wade o Oisa fete no kwaribo. Oswo Okobokyo Oswo mugu Emukukyo Oswo bueno wa ko be ya yo maria sigo Oswo mugu Okobokyo Oswo de u me wina do alele me yiko Oswo se ma so bo wa pe gogo Oswo agogo ma so bo wa le go Oswo vacancy Okobokyo Oswo eso me cabe botare yo ale go lele me nu pa wo Oswo mugu Emukukyo Oswo wa wi me yo boni je no ba ma Oswo ọba ọ̀rẹ́ ni me ya te na Okobokyo o Oswo eso na ri yi me o na yo Oswo oyi me o me Emukukyo Oswo bueno ma yege ni me ya fi osisi biri gan Oswo amuju Okobokyo Oswo bueno ma yege ni me ya suse o Oswo wa iyeje Okobokyo Oswo okona ko wa de agba ma hu o Oswo ko ede iro gbe o Oswo bueno wa ko be ya yo mari asigo Oswo oko na ri se ti ko mo hu o Oswo wa iya ti we je Oswo mugu Emukukyo Oswo ohun erukin ajama gbo ma so won Oswo eri ya Okobokyo Oswo o ma pa gogo wa kuku se Oswo wa pa ilele me Emukukyo Oswo ima yo boni je no ba ma Oswo wa wo reta Okobokyo Oswo ima yo boni je na
bò kàn mẹ́.